so for you we greenness now we abroad any day you say share and so we now and so we let you be quality now we need so community e say akwara we dibeli Asantema UK ukuma pemwa apembeba Emzabo Asantema UK TV sugu oboba Supreme Atrasi e dey sell enebro mo fa chere se be se na ni lumunti nka na male bi akodo me di nya na so odonfo adaroma eho ye bre wafo na ewurade tini de aseda amatwiri amponyankopon wo enima pa odi amaye amen ene ensem ho na ebeleze si di agenda chira be hwe si fraud na ka se didi ebi ma yo chira na didi to chira ye menam se no ma bi kofo a oduro ho a wonti ase ene abakosma bi browi ya semu a minim se Yesu Kristo president bi si e na Ghana no Matibia na se be hu bia na me hu no region this say be Ashanti region so far we call retirement we call hujim na asofo nkumaru bi wo wa sori dem ho yemfa no no medi djuma ewa na so wodi wa na ase na wa fiafia wo no enka ono eno se wo hyiwa na wa bra kwa hujim so far so one premier preacher this one no ko fasofo foforo efiri baabi ebeto asori na no fi se wa bre asori no ho so e go just asori e wo bi ana ana so e na manfo adeye na Bible waka o say ye man ni kabre ena de hita no ebebe di e odum eti ya fofo no ye no enso me pre to bebe di enche na manu ka to bra na me fan se me course o kumasi Assemblies of God en se me course a ede sa o hawe ba no me ma o hwebi Minu yanka na akachi abanso da ho a yema okraman enkaye eno nti usika a ode mani eframanane aba abibrem anase Ghana ha no omodra se ode be fa tap send ko Play Store Apple Store download tap send o download via promo code no Asante UK ubohwemu a sika no eko enye wonwa se kwasiebuo ni asisie nti abofo no asani firi soro aba asase so se woni nipa ma ebe adwuma fo sika se ho me kire Pay Angel minia ko Play Store Apple Store download Pay Angel na fe promo code no Asante UK ubohwemu anu sika no edu ba bibiara a epese edro abofo ene de ko Ghana ebibrem Kelos Royal Hotel ultramodern hotel bia oje ne hontre ha ewo atwomakofo dua wo Asante Mountain mu ben ebuakwa hotel ye feyi na ehonso anika se urada bia mu a wo hiesie mu ewo ahonka kwanso hotel edumedi ahodo a wodie no esombo ne so ani wo VIP rooms or executive rooms and afi wo standard rooms obambo de enyade a ehu bi mu ekira kwai wo atwomakofo dua sunya kwantempo a ebedu kumasi de bo kasiesi ho a oniga we filling station na edi hwanimu atwomakofo dua eho na Kelos Royal Hotel ewo obetumi afre ahomatrofo yi 0249 450 955 0549 382 485 Kelos Royal Hotel. Your home away from home. Assemblies of God kumasi oni se o yo sofo ne dia so ne mawa se ade bia maye ana won pre transfer ye ni ho kwesi se wa be call retirement also for call retirement ye be for ba so no di ono person de ban asema ko do district executive wo the oka akodu area was a national regional the papa can worker asafo pẹ̀lú fọ́fọ́ tí wọ́n class ya bẹ̀ no ẹ̀yin no afọ́fọ́ aka no ẹ̀ tí wọ́n class ya yẹ ọ̀bára pẹ̀lú ẹni bí ase yẹ wọ́n lé bíbí.
And the all video software na ye go tutu no asɔre ma na ye ɔlɛ kyerɛ kɛse wɔ asɔre dɛm hɔ asɔfo na adɛn ɔsɔfo kofi a ɔsɔfo de sikapa ɔsɔfo Jabo. ɔwɔ video yi Ma ho video no pa. sɔfo die kwe asɔfo no ɛdeɛ ɛna mbe abɛsisi ewie mu afi asɔfo afi asɛm ho ba nsɛm nsɛm akɛseɛ ka ne ɛnɔɔma bi a kafo a ɛfa ka mu a mo yɛ no ɛno do me nka sɛ ɔka ho na nso yɛ sɔfo deɛ mɛka no mo Asɛm so bi. ɛdeɛ na ɛma wo nyɛ ba sa asɔfo Me da se Jabo na yenda Asantema UK ahwefo nyina ase. Omo like na omo nhye dwumadi nye de emfama ye. yeah Ebia na obi ehwe na opese ofre me a. Me number na 0247 51 5044. sɔfo sa bɔ nɔmba no so bi 0247 51 5044. Jabo. Once a month, obisa me. In fact, me want to me. Video ma kwa no, me want to me. Na, je me nwa ebu ma dwene dey, me nti ase so. Ade bo wo ye hu se nyina no. E the greenness. Ni bre. Nyatwom. Ena pesami kunya. Ena de sanemo nyaya den eba. Asofo no bi ti mo den. But what can you manka? What I say? Asofo bi so ye wulifo. He enye bi a asofo bi ye behind the scenes no. Na enwa. Dabo. Se me share video ene enema ensoroma ni ya. It say don go craft for tigare. yes Sana ya omo kanu. Abu musam because so for some years we any ahoya and the whole so one day pana enka akwa no e jaje wa e tu mi fan chen say enka e tempo say oba a watete no e wo na medwuma mu na e bere bi say o call retirement na enka akwa na o e na no so so na de epie no ono e ba be se wa nan da bi ni ko wo ni ko re abodi yeah, the time make us for you libre or greenness. Now I abro every day say. Share and so the now I don't so many that could be a quality. Now we so community. It say akwara we dibin. And some foreign and mobonia as so from so be tia almost as for and the you have no idea. Omi ti kwasi asem ya na aba abonto na portray say o na e papa o ta say obi bu oni mu ase o be sell o be kan sem wo eni e de gu fi because nkwasi asem o ti aso hold nti o ni se bi hu na be o be ka because when yes I na musum e na ngara sum e na Christ say ye ti lechi amada chiri ene be be atna ene ede ne pese man kunya senta so fonyini wakuda yie sento wakwana afuwa mpani fo frem o me bai ade se na ode wa yeme ene me de mo ne de enkasa na bom mpani fo ne kasa ba ku ni osa na se otoso de ele de oya na se ene e usa de bua payo what I say? Na dia mpo na efu wiase a ntimi fanche. Na wo mpo wo si timi na de fanche na be nyame. Etuasofo ni bi na atwom e ya abro e ye bezie e di kwasiasem e ye suwase nyama sofu bi a sika fi bia na adene o masel bi asa oboa Acts chapter 5 verse 23 o say na ho maban odo ayemiye abodikire papayo eni da ho ojo emre bie ni etia yi good but he says asma fo man kire ye no eni de Paul kire koma ko ntufo no so fo say e duma na oh ewa unse Paul kra kan se mi say so bi fa hwefo adwuma a ofa adwuma na mmom
ese ohwefo se nya wasam ye enka na nso na dia sofo ye na ye ho nsem etoso adentira ye su wampone asofo bebre esan chira yo I'm telling you etiba mo say what atemu bi fra so fi atemu no ho wo say what the petaku ewo ma katami ho yes te se mu ye nanten wo si bi ni yan petaku odi nya wo madura wo say one enti enye me surprise kwa say anybody say the ekoso because edebro amanfo asofo a edi kwasiasem paawo na mefie no enyize amanfo yire mu a amanfo sọwọmu o ti ase asofo sọwọmu eni bi ni seyi tuguo edi kwasiasem se woni mo klasika oni ma krana se engoseti no ko ya to ni de atogu e na asofo so ko atumi ne ensema be 3-4 ewo mo ti ase de mo ni agbe ma no ni yare se obi ayi na wo bi ti se ni pa mo so de boy na wo ko de bua utumi de efa ensie no oni ni ntu awon so fo kesie bi so wasi atonsu na oto le bedi okay the bedi a oto no na ye asoleba e no na wo ko wenta okay wo ye abortion be 7 ni na ni e na kra no wo ye ti akra ye ko pun ni e bi ka na o ye ko ti akra e no so be friend center for ti me na one man friend ye ko e so fo na dia tu okay nkwala no but amasika on the all right but as I also say you will feel on obi before so far for family to abefie obi before obi aba obi at say fine before you do no answer e be dem na so for aba efie bi na ka say make fufu di echi na you do fufu o say example e na o suban na ekwale no yesu ni ye ban no ma na medwuma na yeye no egu na medwuma no fi egu edwuma no de eni mu ase na de o kai ko de sofo no e fe na bi so as mi namba ba so kakra although anya de e bo say e o tu di tu mu kwa no e ho no wa de is a dreadful ben on tu o say ye wa sofo a omo no mo sere magda eni say mu ebo ma no do transfer to dem o abia wo tutu bia wo tretre ba hu na to wo say so na to tutu na ko da say wa ko jama ai abia wo so ni sore ma ba 4-5 eni say e ka to dem o ba wo de so afori ba bi o no o ye bi a one day the outcome me ka say ye enye outcome wa ebe se mere esa no okun ni say no hey ya ko ma abedra mi mu ko abale yes wa tuye mi na wa nyam de tuna say musumi sia afi ba ko na ensehu bia na eso musa akapa ase na hyebon samsa sofo wo ye sofo na obo bi se na o sa aka sa o da hyebon samsa na de hyebon samsa se e bi enti na de hyebon samsa sofo ko no ori nyansa sofo bia ro tu bia sai na me da hyebon samsa bia wasa ori nyansa na wo e fi sai boni o tu o dia woni tia se wo di boni o sa so fo no o mu di boni a na o ma se da quotation a e be ba ki wo mu o ta se o ba ka na wa ko tu quotation no say David cry na you say abuwa wa David ebi say and I so we need say matter we need a different every David should be different if we do some for and for say David obi si Abraham so ware mi ni se nsa e na Jacob so ware nan ana no obi obi ko kumansa we David say David ke bi e chese bi kananti ko san kesa zaide eni ba mo ade bu bo no ade ba nfia ade ya be fie no ene nfia na de emergency hona na o ehia no so for us ensori no abi abi ye hu ni say ye nam tim ye hu say ensori no asa obi a ono nsa
obi a obodwaman ase sa no bi pa na e bone ma ase omu na e pe sa se e bone pa no gba ya ka no de omu fa se e bone eso so omu na di ma no ya to di adu fa nkan kore e de bi bia se enso na oyo no enso na onidi wale but they can kore only politics and west again. what is you I'm telling you, politics and rush for them and let them where they are to see. politics and rush on Politics and rush on them, propaganda rush on them. It is someone or the prophet Tanachi. So one Tanachi here, or no one cat. so for the say how you go You never go. But the question a pencil tooth, but okay. Obi tẹ̀síra ọ̀sẹ̀ ẹ̀ka nà sá. Ó tẹ̀ sẹ́, ẹ̀túwọ́n mi yẹ wọ́n yẹ bi ada ẹ̀fọ̀sọ́ sọ́mu fà yẹ aba wọn. But ẹ̀ma mi dọ̀wọ́ dẹ̀ ẹ̀ máa mú ọkọ̀ ní gẹ̀ẹ́ ẹ̀yẹ ẹ̀fọ̀sọ́ ẹ̀dá kyẹ́wò. Last 2 years wọ́n sá nìyẹn ní ẹ̀fọ̀sọ́ ẹ̀dá kyẹ́wò. Last 2 years wọ́n sá nìyẹn ní mẹ́sà ẹ̀nà àsọ̀rọ̀ dàkú àwọn yẹ nkùnà ní get 4 ọ̀hún nù. Ó fẹ́ ẹ̀rọ sọ ẹ̀fọ̀sọ́. Obi baako obetire baako na Nigeria baako Ghana ha tema ebi akra ni mo say dem asofofo why because omo ni man dey because of sacrifice wa ko ji sunsun bi sunsun woni bi o ta say e ti da man ma say woni man da papa we go so we us as make assemblies of God no or na assembly free bell the sound so the say rituals the say we be nine every say politics say ya as one for them na politics ni awon ma e ka sofo a wakora edu wechi be 20 years 50 years na na e retirement na akwa no so mra e me bibia o si hey o bre o ka ko fa NDC ala say e bi nyare aba e me politics na Zoza, eti politics say you are so dem tinu mo kwenye be eni ho me de mo kase mo kura eni aso dem tinu mo be ya bre because something pro o kana kura ya mo awo so mo kura ni o be tinu ho se o ya me na ha na wo o don turo o dada o ko ko ni secret rule kwasi ade o do o ma o be je wo sam na so ba don turo o ko tie zan wo se na ko ko e be tan fere bia e so boa o ti ase eti asem nya ne se enne na mo sum na ya sum no ye mfa no tele e sum so me o boa me ha wa go bi o si say en sorry ma no asori ko e so tie e free say covid buy e be see na o say en sorry no members no so active because of enoma bia yehuhu na sofo bi nche ene de say yehu ama sorry so tie e so bi say je me be ya fa eso tie a tete na ho sa na o tete na ho but no bi na so e be say ni if you say ni buy dey adoso adabo hwe say obi aba sori na owo ekuru ana ba so dem na sofo no etumi mana kwankyere say anabi 12 amam energy na sofo no oba na dey ada abra wo say o kunu maza aso na so te so for okay me ni aba bi dia say down say ni kunu ne jai okay odura ho hia kesi mu pa te say nkwala no nya hwehwe nkwala no ena awaja na anya awaja ye kwade sim bebre band wo boka what fani kan na atiada ena na danfo kwa so oni ye kwa akache sofo na ka ni padu yes e sofo ka che ne se obehia no na se onya ma onfani jonso emma na danfo no famre no onfanya de ma no ani kunu no e be sa adana ni ahwe no agye no yofo oba na nyo so famre no emma na danfo no famre no sofo all say as say ntimi nkemu sem assemblies of God bi na akobie ensem so anokwe ensem bebre wo ho so die de be ya sande mo ni to betwa de be ya eto be ntimi ntwa because Christ Yesu kwa ba no ntimi nyande antwa so but the tell say onipa o na dwene na so odwene ni su na so odwene say
ɔkyena bi no ɔwɔ akontambu a bibi sɛ obɛgyae ɛne sɛ nyamesuro afiri nipa mu nyamesuro afiri asɔfoɔ mu nyamesuro afiri asɔmɔrima mu nyamesuro afiri MP mu nyamesuro afiri minista mu nyamesuro afiri president mu enti nɛ obi wɔ te ɔman mu biara no ayɛ azaa obi na omi a ɔbu no because sɔfo kura na omi a ɔbu no wote ase because asɔfo ɛmfa adeɛ ɛntwerɛ obi din ɛnfi ne picture fa kotu nsuo mu ɛna kotu nsuo kankyia gu ɛnkyekye ho ɛmfa adeɛ yɛ dɛ ɛnwom mini sɛ oku nipa sɛbi ɛda boɔ sɛ oku nipa a fɛ wabere woyɛ kɔnfoɔ woyɛ malam woyɛ sɔfo wabere ɛna me mafom wɔ oku nia what do you gain di na wo free de na sɛ wawu na wo na oku mi no wo ya deɛ de o na sɛ wawu bɛbɔ years na ɔwo o sɛ de o no nsa adambo conformity ko ɔwo ɔna commerce ke bɛrɛ ɛba yɛ ɔjase because the obi yɛ bia ɔba ko bisa Pentecost makio adwuma ɔbɛyɛ no man mu na ɛda fam ɔwɔ na adwuma papa mpanyinfo abɛyɛ ɛkɛse papa ɛde ato hɔ ɛde mo ntima sɛ yɛmfa so no ɛnɛn yɛmfa so ɛfiri sɛ ɛnipa nyamsu ananyamsu a ɛkuru hɔ mu no ɛtu fie mu ɛfa ase paa no yɛte akurase anyasa no na yɛ koko ase mpaabo so for me ntwa o ka se na as a Pentecost din na o bo makia e dey na makia ko be that example ga na oh say me Pentecost mako Pentecost ana Pentecost yes Pentecost pa correct one pa na e papa e be set good example to ho what you say e kan o kan se me say de yanhwɛ de odi ni mo de esu ni de odi akiri yɛhwɛ papa yi ebe setete ho ema na Pentecost atre ho baabia ene enifo aba no ekwan a mo fa so de eye adwuma na ebo abia ɛna de beto ase no say fast and sorry e Assemblies of God na atifu so mo so free Pentecost mo na ai oh ɛna mo de free Pentecost yes ebi America say emeno nyamesom no abu nyamesom so amanfo di nkwasya na me fie mpo me di nkwasya sem no mo na me fie na nzamfo ye den ewo but eya no omo se dabe yesu kete omo ni se no mo tchire e di nkwasya sem uni amanfo sika amanfo dupu maje amya atonfo e dupu mu na sofo ko tin betena platform kese so e kan to the two paso o ti ase sofo ti bo pa se ebia aso esi ayi se ti wo bo pa se yantia papo no ye hu bebre wo social media o ta se sa e ti se obi e sofo na wo se o ye sofo se the bible e kan na e wo se sofo wo bra bo no e se good life and so so to so ko wa ditu na free wo se wa nyantuma o ti ni tire e free so sa e ti Assemblies of God ni papa ye e ya boya e ye libre wa bɛn mo su adi amfa kyerɛ wiase wa mane ehu sɛ ampa wa set good example bi na ade ato hɔ e de ama entima sɛ yɛde yɛmra emefolo efi sɛ papa itimi na ɛyɛ abrantie e bɛ yɛ afɔre no a ekeredi empa so hɔ da efi sɛ wɔde akora na wɔtete ne fi de mu wɔ pie nti Paul ede Timothy na ɔmo ho defense o ta sɛ sa eti Kristo kan Paul kan asemi o se mo hemu suame se Kristo so de esuame no eti e be sere atofofo so da o gba sa quotation de o kai o hemu suame se me Kristo suame Paul se o da so mafo no o se on kan ho a sabi me tie kokam kuma se ma hu no right ene se ye be ka kuma ababa konsem na se me tibi na se me feel se abakosem na o be kan eye
papa na se mu hwe pa mukuma ensua na mi bi se nye bone bia se no so etie no wasam ahwe na wo so esua bia on kan asem bone okay aha okay so yeah you be sorry ne kwakwa mu no the Assemblies of God so for yi what be penny sem da e was sentimental ha na ha no ne kwa mi hu asori a yesi ye demonstration ye de tia so for no demonstration ade o hu chese me kwa mi hu ade abli me hu se bibi si wa sori ho e kire se akwa ne hu ne de eni asem enya se bi a akwa no tumi enko convince asomo enso mo ni na se umra ebe tawachi no mo ntanso fo panyini dabi so sa etimi ye sure se e ba sa so fo kwa edicate se o ma so fo no e ma no ye asori no bibi si ho me yobi a me nka nipa ho asem because maka tell say bi ensa ayo papa da no ye kana asem den bone me makọ sa situation mu bibi pen o ta se ma wo situation bi mu se bi akọ ide ede etie me asofo a ya bo mu bebre e bi eti na sa de ebu mu ase o ta se ye kan se mu ni na de fa ho sofo ba ko me nya de fio ma ya so na ma be almost be 8 years one day me ya so de wo other branch and obi fi se be he o so for panyere de o ye gu fom e de dunya say how my de ben pege ban ha so be bi sa no me na o kan me hu say abeduru haram asa na chie ne eko de to no de to ne ba na o go sofo mi so for panyere nyanka sam so for na asofo mpanyefo de 1% para me pega na yeah ni ma kunu why you sorry for so many years. I'm telling you, I school them. Me ya sure na so nipa bem. so for afere business ana Me say aduma bi obi ye wiase bia. E ko tell me sika bia, asika se mo bia ye business. ene se mu tun fi enko ha bi You to me edwako. You to me edwako. Are you to church no? You administration room. What I say? One idea every business ya administration administration room your cashier yeah your financial secretary o ta say sir good why because tuma so for me no me e etimi dia no say me bon pare e de bo amanfo no so de abon bi so sir good e so for ko asore na se ni pa ha na so ba se ni pa 50 ba omoka that was it. So also so go not the demo down ya to ha omoka na chese ne heaven ti e na ye kwa so ne mo business amu nti e na mo twa so ma enya no kre e heaven ti asema ne ya so se come say enya no kre no e heaven ti e na e asore na asore na ye no unti bi na e na e ko e di nti e na asore a ye ko heaven na o community na ọba ketewa ana wakola ketewa betoa so awo so mpene ma ne say gbe me say eh bi bre o ta say e de politics a e wi aso de University 21 o say mi dey for so go oh say me dey atemo de e da no heaven no atemo de je me de me buo but o ti ma say na mo mo bi e ko mo mo kire e kwan no me we ira kwa na be dey tira fa kwan so akọ o we dey say obi ira fu etu obumu no say bi dey say ba kan bi dey sia ye nya asem kwa emfa na example ensa statement ntirima o etu dey bi si obi asibiana is good for us to learn something from the other esi enche e na so fu be ka say asori sika ye mfa hwe asori ma wa bodam e na so fu be ka say tight no ye mfa ma mo asori mo ma amunyai eti so fu bra wo mu nyina ba mo se mo ma ye hu mo sinto a eno na se de ka se me ka se business ebi ni ya mo be mo hu se de mu ye sika mu hia na no ya de ye na ko so fu bia o ka se ya mfa so ni sika mo aso be oboa na sa wa yira on mo ni je o de oka na na so mara mi tiran bre o na to si aso da abusa to so nsia na se obi antumu a o wa so de e ni ko na mo so
So for the other, oh, you can see the beauty of the so far, already car, trader, I'm on a collar, car, not say 2 days of fair, so for the flap, we are not present before you do. The owner said, or the pay for a trace, or you said that you are dead at no money corner, or that's all. Or actually, who do can I can't say so. On my police for a chain, then I must have a share, says 3 days. What I can't say. Well, then I used to leave upon take simple, but can't move, and I say, offer 50, he said, oh, yeah, actually, one is a can or maybe this 3 days answer. So when and a child will be up for heaven. 2 visits are done there. Wait to me, a child of prison and answers, yeah. I found the commander and I remember it. I don't know. Mate, baby, I would not know. But and also, answers so many so I won't be I promise you, a dear baby, I'm not in a bed. A was also promise you, a cherry pa. There's also there's on call for say about 3 pregnancy everything so sir and Ghana have more out of there and you move the rules of the lady you need briefika me say suffer you need briefika me suffer car sama okay minimum suffer will be much check car mas anju made yes so for what tell the car say onje no find aje what I say and na asobi so asema bedu a suffer ni bia kotoka car na akoto no abia chese car no ne car keto a e so pia bontinti o ma sizi car no e wo galad suffer no call retirement no you can be this amount for say retirement fee na the man na chede o the man and when you dey kotoka so for there ekoi see the modi ekoi bi dey sorry bi e schools afori ban wa ntimi ko bi sorry bi e university okay afori ban no se duma no unni sika ntimi ko bi papa o can say mo dey ko heaven na na ani me beg to go school ni sika better me come up unzo o ni bi aso trofo ndada for no correct the better ma ko heaven mo do sisi here ni ehufo no wona o ni atrofo ni akokozafo ni we can say ewifo onu na be o chefa o jana sofi wo be there no Matthias e kabo am say e binum esu babone e ka Kristo na etro matuti Kristo e bra o monam a ekom e di ensore ma no over 7,000 o provided the mamu enti yenia ye na menkonfo no sika ebim ede bua ye no de o se ye say ye send one sorry man o just say obi watch no obi na duma obi the hospital obi ye say o se timi there any poor that is the core mandate that's why ye tuna na e just kuro no say bi obi won ko tun e ka omugbo na ka pese nyam fie but any bread na you na me fie no any buru le dey e yes any bread and obi pese o no betre akọ mu enta so for panyin ko say stress of kitwo and no say so for panyin bi na so for kitwo bi na kwa obeku na yes obeku the kwa of am chano but I want to see if say wale bwane ni na kupon e ha so eti Bible say eba no e be say free asori fi enya sofo me kwa asori enya sofo ntameko me ko sum yankopon o sofo me no say ye ko sum yankopon say yes obi wa enya asema ye ka no e no hia no ebi ani pe bia we tu ya no master of paper yes or the heavy video na ko ya it is a transfer of statistics me kan kwasi asemo a me kan se ba fa kwan mu so se bi pa obi na do bi ahwem ya na o say o na do bi e fa show the condition what I say because there be papa yi na kan nsem kan no de na kan yi ba se say why dey wa sesa nti ebi obasa hwe bi o say sa na why dey
or It's a make us a heaven. We want to be fine. Because everyone has said, "I'm going to be a company." What's the fine? now be as is a final. So That's the fine you. they say everyone we patrol everyone aduma here no. You nyina need to be pay. Much say o te say. Enti e dem ya ebinum aduma bia company biara institution biara no there is a problem there. But your hot songs are. Enti ebinum wo hono mo a de ye kan ebinum suban yo a mo tanadi. E say ye papa ye dey ayi. So sa enti ebinum suban ana ama enne kwa so bi kasa o so for no dey na osuro. Because you say so for to me tonight TV so say we me dum me sell me kum me you say so for so na wasan akofa say na Elisha right Elisha was Elijah oma sebo sisire e be chitin wetu papa wa bi no na e enya nguma it is Elijah na sisire be chitin nipa ade papa So no so be you. David and ade papa enti ya tru apo say so for won kwetumi so say enti sana na everyday enya wo enti fesu ya ne say ampa ebi ba no obi ye na se na esi etimi nye ba na ye eko enne enkura mu panifo e kasa pahat the deep panifo tam without any reason ofisa wo sofo o pese o trend eti onya sofo bia obobra ko enimu a o metanase o ti na tempo to na amafo na attention dey e won so but iwiase sanye na ntwie ipodua anka to Sana ko emigina kaso sebi ajabo emre eni kaso the only pepia ye bia no one day obepu ho atan enti de wo ye wo secret kokom a obieni ye wo ye se onu moja se wo di moja na ye nema ade bia we secret bia ayango wale but I'm telling you say unfa wo ni bia ye won kofo bi ni business people a on betena akmase ni Ghana ha edi mojasem edi nipa esese nipa brabo a o mo wiye no ye ni ehu bia akoya ye de ama wo it is a man Paul Peter John Apostle Macron abeye bi na so mo je ho kwa taman aduma na nyawo dia one day on so o je ha de akọ twene atwen papa na atwen papa no enhwe so se de nipa bi egunu eno na ocha no butwa ekwan a asofo so bi ekọ heaven no ekwan no adane amane asofo ena ye bo ututuo ye chiritia wo mu ene asofo a ejira radio so TV so e kan nsem na wo mu so a kire se o mu kire ekwan eno ho adesua bi ena yesua no enye amamre ni amane ko ba we so ka ho bi we ka amamre ni amane fi se ye tie ni pani nsem a kire se asofo akowura sonda ni bo ututuo Ghana ni misa die buba ko pa ya asofo ti dole bi se asafo ma boss of tutuo no yeti se ade o mu no ano odin ye pa nti ye sra asofo no se o mu de akọ heaven dia e de se na asofo Jessica Peka no mo hwe so na mo fa kwa bi se mo tu fa ye nko so a mo ga je se mo abre na ene ntu aso na akwantu e bi heaven kwai ni apekwa bi afa so akodu heaven no ya fa so akodu oboba sentiri mu ni asante UK TV su aha ena bimusie tap send page ena fe Kilos Royal Hotel ena Somasne and big media bro so travel fa comment ni bra share me channel no na fe like page no na yenkoye bye bye.